Mekudang-kudang pidabda Presiden Kelaksanayang Mangda Presiden ngasilang pertanian sane becik ya diastun tanah ipun nenten jimbar sekadi antuk ngelimbakang pertanian tumpang sari. Tumpang sari wantah pidabdab tetanduran ngangen sistem polikultur antuk nandur soro tetanduran langkungan ring kali soroh ring galah sani patah. Tumpang sari sani ketah Kelaksanayang wantah nandur kali soroh tetanduran ring galahe sani patah. Tetujuan Kelaksanayang polikultur wantah mangde produksi ipun ngakehang. Antuk tetanduran tumpang sari tetanduran pokok ipun tumbuh becik saha tumpang sari ipun taler sekadi punika. Sani patut kaurat yang wantah rikalaning milihin bibit saha rikalaning nandur mangde sampunang nampek-nampek. Rikalaning Kelaksanayang tumpang sari petani taler presiden nandur tetanduran langkungan ring kali soro. Wentenan toye wiadin pupuk ipun mejanten patut kaurat yang. Kaluwihan saking tetanduran tumpang sari petani preside megilihan mupu makudang-kudang tetanduran. Desa